como abro al popti yet kuy al abro al maya biek fiha mamin miay wishtakhwana zeta obota niste honin maktaklan yilun bil hl igun inaleti chotio shiparte haiti pelantu nesu simpi haiti abro luz como abro al popti kausin sala bashwashkam ay pashos katangnya komiti rabi ahau lusinto igun inaleti hota ta yin abel skapwina ay que chao febrero atush haisen pash ay que abel abro vale ay que vale y si toca un sala bashi tiran un anishe an bebal un anishe ta igual cha pasia gel o simushin shabe pasho yusinto hana shaka ni ina letawet yo tio shlitet an que suet congo anik ayai yamita kau kol ngayai kau yuch antiosh teyet chine yauten betiana inti almairene indian almairene López Mendoza Rabina Hau yuch antiosh tawet wana kau chon sala pasho ashkam chawanina en el het jota ta couch el guaniste amunil zetlangana uni oxi jota ay ni seta igual chawatinang kau chabe pas an mashinto tinang gilal khichen na paso hakat ya su khalis ay ke abshu ale yushito sana paskonin abel khan altawet se chu gilal konani ti y hexe nun etsay yete abshu aleti akashwa waliti tinang hexe etsay abshu ale yetun un kongo une abel abshu ale kau gilal yeyas khamia el chtonaul ta jet kop al yei ta kau khetuneti ojunsha ay el machha kusmais pishan hab shual tachaltu yilal konaniti tedniste unin matotet sunil anma taunti ha ay aiseb ilong yu hichman hichmi ojunsha kawaitet yelap no yeyin kop al yuchatio stawet rapi ahau tinahin shakun shakan ebaltawet seta ay wachawan itet an malangan yilniti yung ekam haip hab shualti Eswet kongo, eswet total, mach tonaulku, tahab shualti, kawait setilap no hei. Skalo mal kongo, skalo mal kop eipal. Tachal tu yilal hal ni teniste unin se tak opotak. Macho kinta ni me shaan mail matot ulikto, ya kaw yilal yei, tachal hab shual maya poptiti. Ash kamunti, kawait setilap no hei jinko kinal. Unti kayilal to yei ash kamyaunti. Ay son yekano hichmam hichmi ojunsha yingunti chuyal ni ya sunilej o taf aleshkantet kongo o akpartu se chujilnikov ok sunil set ay siashil sativan qinalti yuchantio shawet rabin ahau kawani pashun spa kokame balti tinan shish khapashkun shaqal baltawet seta igual yo wani te bia kuy wom chon ilni chon aveni ashkamiu kan qinaliti shash ichi pasko kuyu tetnishte uni kawila lione kan balti ashkamia el yamame mi mach totel ya tenishte unin yin khab rual tachaltu washan kami bet kuyum ha betu isko kuynino khab rualti tachaltu yilal pasot ta shako yinko kul o shko chumu ta yilal yei Ashkami mach trojota shkokuy inglés, francés, portugués, santiga abshu ale ya hababel aune kaujet abshu ale maya popti ashkamioneti kaujet ashwalan ya shwal pasonek shan ashkami ay el chtonaul hu qashkoche tet nanan ay el nahiko ya walhetrin shkoya machok macha kotoyei gilal hochen we sunil setilap no yin ko al tachaltu yilal hochen we khab shualti halawek tayong et kuyum matomacho ya yilal hani gox mais pishanuneti yuchatio stawet wana chawani pasu kanta ay walti het haktishin wana khaptishan pasin stang bal une pil hleti tachu ata ali pastet alma chon ilni Kawuch antioste yamani shayaben une ni anser kotsoteti ashkamikawa itzelap no hei machila lota yin une tsaik tishtitin ko kulta yila ye hab shualti macho unun tsaik ya ha shkotsote wehpash hab shual maya popti yuch antiosh chaltu cheyilba hilwa koa quiero koa